Atkenden salam, урматтуу Бестен Салам Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн силерге дагы мал базар бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Биз менен чоң болуңуздар. O 80'de var. Neredeki bu soyuşka жарамды бука базар 70 миңден ашырыптыр. Эси өзү 90 миң чамалап атат. Өнерде да бир 2 жашарлык бука 65 миңге сурап атат. Эси берелек. Өнерде да бир бука бар экен. Базар 78 миң кылыптыр. Эси берелек экен. Nerede bir жашар букалар базар 70 миңден кылыптыр. Төртөөнү. Бардыгы бирдей экен. Өздөрү 80 миң сурап атат экен. Bir жашарлык багылган торпок букалар. Салам медианыкы. Nerede дагы букалар бар экен? 2 жашарлык. Мынау менен мына экөөнү 150 миңге сурап атыптыр базар. Экөө тең 2 жашар. Насыл экөөнү. Муну 75 миңден бербей атат экен бирок. Өнерде дагы 2 жашарлык букалар бар экен. Базар 80 миңден кылыптыр. Бою узун. Экөөнү 80 миңден. Soyuşka жарамдуу. Semiz букалар. Шундай. Алдыңкы базарда булар менин баамымда 90 миң тегерегинде кетип аткан. Бул базар 80 миң кылыптыр. Нерде кунажындар 2 жашарлык кунажын базар 31 миң кылыптыр. Боз эмес. Таза. Сыр кунажын базар 31 миң сурап атыптыр. Эси берелек. Өнерде да бир кунажын бар экен. Bir жашар ашыгыраак 28 миң кылыптыр базар. Эси дагы бар дейт. Өнерде да бир эркек торпак бар экен 8 айлык. Bazar 31 миң кылды деңиз? 34 миң кылыптыр, бербептир. 45 миңге берем дейт. Наличка. Нерде да бир кара кунажын, 2 жашар кунажын 40 миң 500 кылыптыр. Азмаз кәмі бар дейт дагы. Ошону толуктаса сатабыз дейт. Боз эмес билбейт экен, талаада малда жүргөн мал дейт. Ушул кунажын. Nerede? Irgaça? Irgaça torpaktır. 24.500 kıptır mı lan kişiler? Bunun arkasına 26.500 kıptır. Esi vermektir. O yerde boğaz kunacım varken birincisi iken pazar 45 bin kıptır vermektir. Dağı var deydi. Şunday kunacın. Coş. Eken. Esi dağı vardı. 50 ming kemi var deydi. Odan yok. Lan ne kaytırıyor? Kaytırıyor. Nerede sağın uyu varken 3. torpağı iken buna. Torpağı kaçı? Erkek. Erkek torpağı menen sağır keçkisi 5 litre süt verir deydi. 80 minge vermeptir. Nerede paradesti uyu varken 100 ming surap atıptır bazar kılele eken. 4-cü tuğuş eken, boz eken 7 ay. 2 aydan keyin tuat eken. Kança litre süt verip жүрген o? Sağır keçsiz kança süt verir? 18 litre süt verir. Bir günü surap atkanlar buna. Realni var eken şunda sıyırlar. 15 litreden aşık süt alan sıyırlar buna. 2 ay baksanızlar buna 15 litreden aşık süt alat ekensizler. Nerede dağı uylar varken Birөөсү мынасы 4-чү туыш экен, боз экен азыр, торпоктор жок. Наркысы
5-chi tuğuş. O qancha qildi dedingiz bozor? 134. 134 mingga ekosini sotapti buni. Daha ko'p bormi? Var da. Hali bormi? Mana. Qancha sut bererim kelinlerden so'rab olibdim deydi. Qachon tug'ib qoladilar? Salam ediyor. Ha dekabr uçlayız bu. Dekabr chiqyapti. Narxi fevralga o. Yanvarga. Narxini tatib qo'ying. Ala sıyır. Peki çıkarsan mı? Rahsizaga keter. Ha, var joqqa ketadi o. Mal arzonmi, qimmatmi bu bozor? Pazarda bu pazar ortacha. O'rtacha? Qimmat emas, arzon emas. Mal ana nega tushib ketadi bas? Bilmaysiz? Bilmiyorum buna O'zbekistonga ko'p mallar kirib ketdi. Az javoqda, javoq qilsam tushib ketmaydi. Tushib ketadi. Et ko'tarilganga tushib ketadi. Tushmaydi. Tushib ketadi. Atınız kim o? Atım Çimberdi. Çimberdi o, rahmat. Nerede daha birinci tuş uy barken sağını 65 ming qilibdir bozor. Torpoğu erkek. Şu turuşu. Bir ay olsa tuttuq ha? Bir ay oldu. Qancha süt berem bilmeyim deydi. Em qo'ylarga o'tsak, nerede? Qo'l uzun qo'ylar bar ekan. Mayda puchma. Puchmasi qancha deyapsiz? 16 ming. 16 ming so'rab o'tadi. Bozor 14 ming 800 qilibdir. Şimdi bardığı buna, bardığı qo'l uzun qo'ylar ekan. Nada puchma? Şu qo'ylar. 12 mingdan bo'ladi. Qo'zilar 7 mingdan, qo'ylar 12 mingdan so'rab o'tadi ekan. Qo'ylar shunday. Nerede daha so'liq qo'ylar? 13 mingdan qilyaptir bozor. Ama yerde Qo'shqo'rda bor ekan. Qo'shqo'rda qo'sh 13 mingdan sotaptir. So'liq qo'ylar, qo'l uzun, so'liq qo'ylar. 13 mingga beribdir. Nerede daha parodniy qo'ylar? Bu parodasini deb bilmaysizmi? Jaydarli qo'ylar. Buna so'liq ekan birinchisi. Bozor 15 ming so'rabdi, beribdir. Nerede buna Qo'chqor bor ekan? Qo'chqorda 15 ming qilibdir bozor. Qancha tish buni? 4 tish. 4 tishda ko'ting, ha? 15 mingdan. Bu yerda balalı so'liq qo'y. Balasi qancha? Irg'achi 16.500 ga beribdir. Жаңы туылған qo'ysin meni. Bunisi dag'i bunun balasi qancha? 16.700 bo'libdir, beribdir. So'liq qo'y. Qancha tish? 6 tish. Qo'zisi zo'r parodniy deydi. Endi 2 tish Qo'chqor bozor 20 ming qilibdir. Quyruqtu. Dag'i bor. Ko'p bormi hali? Jazmaz bormi? Hazırlık kaldı 20 ming. Azmaz qo'shsangiz beraverasiz. Narxisicha? 14 bo'ldi. Ular Qo'chqor mı? Qo'zi Qo'chqor ha? Qo'zi Qo'chqor 14 ming. Tur bozor. Nerede qo'zilar? 11 mingdan, 15 mingdan, 13 mingdan mayda so'liq qo'ylar sotibdir. Qanchadan sotibdi? 11-12 jarım. Oy, echkileriniz qanchadan bo'ldi? Ha, uloqlarınız. Ulaqlar 4'ten tushib berem. 4'ten tushib. Serkesi ham bor, urg'achisi ham bor. Buna kalechileriniz? 6'dan tushib berem. Ular so'yishga jaraymi? Semiz bor. Bunalar 6'dan kami bor. 6 kam var ha, buna angurlar. Bunalar 6,5dan kami bor. Taka yo'qmi? 3'ten taka yo'q. Shunda echkini oldi qancha bo'ladi? Aldı 7'den. Bana ular semiz. Eti varlar ha? 7'den tushib beramiz. Ulağınızın en arzanı qancha? Kaç kanal? Ulağınızın en arzanı? 3800. 3800. Ha. Nerede taylar var ekan, bir jashar bolalak taylar. Şul ekosin 31 ming qilibdir. O'zingiz qancha so'rab o'tasiz? 62'den bermedik. 62'den beribdir.
62'ye vermektir de köy. Азыр bu bазар 31 миңден сурап атат экен. Ушул тай. Мына жерде булардан кичинераак. Алтай жетайлык тайлар. Bana kimdeki? 26 миң кыптыр базар. Kançadan boldu mu? Narxысын базар сурай элек экен. Kökövüzde sattı. Ушундай базарда бүгүн 4 эле тай кириптир бул базарга. Тайлар. Булар 31 миңден сураптыр. 62 миңден бербептир шекарда. А мунусуну 26 миң кыптыр, беркисин базар кылып экен. Канаттууларга өтсөк. Канчадан болду түндүктөр? 2 миңден короз мастек барсызбы, да? Максимия бар. Ана тандап алсачы мындай эле. 2 миңден алды. 2,5 миң корозу. Макси? Макси жок эди, барды корозбу? Bu bazar bödönüne kirtip 200'den deydi. Bödöne bakçılar alsanızlar olur 200'den. Optimasa kaçadan verirsin? 150'den verirsin. Kaç? Burada kaça köpçü? 20'ta var okşaydı? Video daha var. Video dağı var kalıyorçulara. Kança desenger jetkir beretken. Nerede gazlar var eken? 1,5 mingden surap atken. Maxi koroz mu ne barısı bir de? Mas pas. Bir öz koroz kim ne? Maki 1,5 mingden surap. Pazar kaça kıldı? Kaçadan berdi pazar? 1200'den bermedin ha? Ayırda koroz ündükler varken 2 mingden satып атат экен дагы. Алгандарга түшүп берет экен. Бардыгы ошондой, э? Урматтуу Салам Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүнкү базар бааларын сиздерге ушундай билип берүүгө аракет кылдык. 5-декабрдагы. Ал эми сиздер дагы биздин YouTube каналыбызга өзүңүздүн реклама, жарнамаларыңызды жайгаштыра аласыз. Ал үчүн сиз биздин ошол видеонун астына комментарийге жазып калтырсаңыз, сизге сөзсүз түрдө байланышып, сиздин жарнамаңызды жайгаштыруу жолдорун караштырабыз. Биз менен чогулгонуңуз үчүн чоң рахмат. Кийинки базарга чейин саламат болуңуз.